kum sang ni som ni le pan ni April ni thum ania Rainbow Mizo Channel thir tu zong zong te chibai le thau ule Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Ukraine ram chunga military operation han kalpui mek na chungchang a soi chuana a thu soi jinga tongkam ni khatlek chuan Israel poi a soita Israel chu anlung oi lawin ngai dam dir turin hriat tirna anti chuak ane Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Ukraine ram chunga civilian ta thina tam tak thleng chungchanga Indo pui panhina po khan Adolf Hitler khan Judami tam tak athata antisan chu aluan tira chu Juda te ahuat wangania Juda huat na aril ruwa intu ngetlat mai chu Indo pui panhina hunlai khan Nazi leader Adolf Hitler hian athat puyani atia Hetrong kam hi Russian Foreign Minister hian Ahman Kerawang hian Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba chuan Nimin thotan niya khan achan letna alo soi chuak toa Sergei Lavrov hian Russian hote anril ruchungril dik tak chu hurherle mumal nei lo takani ti chiang takin asoi langani atia Ukraine anrunna hian Indo pui panhina hunlaya Adolf Hitler chet danang mai khan Ukrainian zongjong te suat mang vekhi poyan tilawani atia tichuan tuna dictator angmaya chemek Russian President Vladimir Putin hian Anram chunga anin rel boldan diplomacy zongjong ta chu engti kongjong main anthu bo thailawani ti chiang takin antilanga he indona phena hian thuk takin juda hota huat na chuan zunga kayani atibok Russia in Ukraine arun tirlama kanchan chinthara kanron soitong khan Ukraine President Volodymyr Zelensky hi judami diktak ania anule patepo judami veve ania Russian Foreign Minister Sergei Lavrov hian Russia Sarkarin Ukraine ramchunga asipaite rong tak tak maya ache tirna chanchu juda huat na lian tak anlo nei wang ania chu thup thailowin Sergei Lavrov hian asoi chuak ta ni atibok Sergei Lavrov thu soi han chanlet na chungchang hi The Times of Israel ma mutur atam hlemaya Israeli Foreign Minister Yair Lapid chuan juda huat na tongkam Russian Foreign Minister Sergei Lavrov hian achak chuawangin Israel chuan hei hi ala thu tak lea ngai jam mai atum lawani atia Russian en hian thodun na thatak mai kannaya ma se chi le chi inkara in huat na thlen thai thil Russian Foreign Minister hian achak chuata ka wangin judami tam takte thisana luan na chungchang hi aron soi chuaka Israel tan chuan ngai jam mai thai ani lo wangin Russia sarkar hian ngai dam adil ngai turani atia Hitler khan juda te huatna lian tak mai anei kha kong tam taka chuan thatpuina anayani tin asoya Israeli Prime Minister Naftali Bennett chuan Lavrov hian dot thu apho chapa juda te suatna wangkhan Hitler hian enge thatpuina nei ti hi Russian Foreign Minister Sergei Lavrov hi soifia turin samon kan peni tin asoya The Times of Israel chuan Israel sarkar throi tu te anthinrim ema wangin Russian Foreign Minister hian hetrong kam asoi nuwa hian amalema ainven himna turin judami te ahuat lauzia tilan nan Zelensky a kai khroimek Ukraine ramchunga sarkarna chalmek tu tachu aram chunga Nazi zirtirna pomtu sipai tam tak akol tachu nuai bovek kantumani tin asoinon leni antia Israeli Prime Minister Naftali Bennett hian Russian Foreign Minister Sergei Lavrov hian Israel sarkar lakale khovel pumpuya judami homjongjong tanhena hian hetrong kam hasoi chuawang hian ngaidam adil hi kanphuta Adolf Hitler khan judami tathisan chu anayani tin asoi boka hengjong awang hian Israel poi lian tak mai akhoitani atia Israeli Prime Minister Naftali Bennett hian asoi zeldan chuan Russian Foreign Minister Sergei Lavrov hian asoi lautur asoya heng athu soi zongjong ta hi Israel chuan adulawa anol vekani atia tunma zongjong atang to khan Russian en hian inkung kaina thatak mai kannaya ma se thodun na thatak nei maila kanin kara hian red line hauma chu red line chu Russia hian aron cross tani atia Russia sarkar chuan Ukraine arun chungchanga asoi fiana chuan denazification hi athil tumani tin asoi thrina Mase chu anthil tumper nilawin Nazi zirtirna chu Russian hota hian anpom zoka
dictatorship angmaya rorel na autocracy chu Russia hian akal puitan meka Hitler khan judami te huat na lian tak mai anei wang khan indau pui panhi na hun lai khan that pui na anei hi engma aum lowa athonin judami te thisen tam tak aluanga chu chu aron sai chuaka chu chuan Israel thinur na achau chuak ta ni atia Israeli Prime Minister Naftali Bennett thian a office atangin thu chu asiam boka Russia hoten dot soya hetianga Judan nam chungchanga thudik lo tam tak mai an the darta ka wang hian history rong tak le dan bo chet na lian tak mai kan hu thin le kan khriat rang ta chu Russia sarkar hian a pompuyani ti alan tirba ka kan laka hian do dalna anlan tirbokani atia Israel poilian tak mai a khoya wangin Russian Foreign Minister Sergei Lavrov hi in soifia turin kauna kan peni atibok kan soita kang khan Israeli Prime Minister Naftali Bennett baka hian Israeli Foreign Minister Yair Lapid tele Israeli Minister dangtang te poin Russian Foreign Minister Sergei Lavrov tongkam chungchang hi chanle na tam tak an nei to ni tin The Times of Israel chuan an report bok ani Israeli Foreign Minister Yair Lapid hian TV interview hanaina Russian Foreign Minister Sergei Lavrov hian athu soina hian Hitler kha judathisen kai ani tin asoi boka mase Hitler kha judathisen kai diktak ani lawa Russian Foreign Minister Sergei Lavrov hian judathisen kai ania mitam tak nunna alani tin asoi boka Hitler kha judathisen kai diktak ani lawa juda te hian tuma rong takin suat na kan nei ngai lawa mi puite a hlop hlop athi na rap thlak tak mai hi engtik lai ma in kan thlen tir ngai lawani atia Russia hian arang thayang barin ngai dam handilani lo chuan Israel chuan athai hil ngai don to lawa Russia nena kanin kar red line chu Russia chuan bopelin aron kana adai lo tur huang Russia chuan adai ta ni chu wang chuan Israel hi angoi mai don lawa Israel laka red line run cross tu ta chunga kan thil ti dan chu Russia hian chiang takin arkria chu wang chuan arang thayang barin ngai dam handil turani ati Israeli Foreign Minister Yair Lapid hian asai chunjamna chuan Russia hian Ukraine arun nuwa po hian Russia nena inkung kaina le inzomna thatak kan nei theina turin boruak kan thunun thram thrama mase kan inkara hian laina oma chu line chu tuna hian Russia chuan aron cross tani Russian Foreign Minister Sergei Lavrov hian judami maktadoi rukjat mai thana chungchang kha aron soi chuak thar lea Russian Ambassador to Israel Anatoly Viktorov chu Russian Foreign Ministry tranga hethu anthe darawang hian chiang taka ron soifia turin kauna kan petoa mase heng thu zongjong hi soifia na anei huna po in biak na hi olsam takin kalpui ani don lawa Russian Foreign Minister Sergei Lavrov hian judami pui zongjong tele Israel sarkar laka hian ngaidam adil bok turani ati The Times of Israel in han report dan chuan Russian Embassy Israel omek chuan Israel sarkarin in soifia tura kauna apek le Russian Foreign Minister Lavrov thu soite soifia tura anti na chu anholani ti anpuanga Deputy Director le Eurasian Division na Hotulu Berni na chelmek tu Gary Koren chu amu photur thu asoyani haibaka hian Israeli Prime Minister Naftali Bennett chuan media tema interview hanai lea heta athusai jinga hian amma Russia sarkar laka kathusai jongjong khan tuna indona kalmeka in halhlum na le mi puite ahlop hlopa thanara thlak tak tak te hi kathu pui ber anilawa Ukrainian Prime Minister Zelensky po hian hei hi hunrem changa amang turani lawa hunrei takkal toa juda mi puite suat na rap thlak tak mai le halral na rap thlak tak mai kha politics thila in beina ta na man ruam man kanrem tilawani atia chu wangin chople chilin heng jongjong hi topsan hal vek turin kaduani atibok Israel sarkar thu chua jongjong atanga alandan hian chuan Russia hi angai dam mai don lo ni in ahriata tin Russia in Ukraine arun na nen hian in kung kaina nei tir antum lo boka Jordan Times in han report dan chuan Israel sarkar chuan Russia chu amal thurtani antia tuna Ukraine ram chunga indona kalmek nena injomna nei mi alowin hun kal toa juda mi pui hit laran aswat na rap thak tak maile
mi sang tam takte a hal ral na kha juta teril ruwa hian engtik lai ma in thei ngil ani ngai lowa Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Hitler kha juta mi ni tia Russia in an claim na chu Israel laka poisaina lian tak ani wangin Russia le Israel inkara hian leikhikak thuk tak aumta hei hi khovela juda zong te poisaina ni atia Moscow hian engtiklai ma in ngai tu chiang takin thu chua an siam ngai lowa Indo pui panhi na khan Russia hi Soviet Union ani lai kha ania khati hun lai khan Soviet khopui chu nai taka Nazi sipai te khan an lu chil towa ram dang ten an tran puina wangin Russia ram hi ading chuak le thai rama ama ang bokin khatiang din huna khan tuna hian ding le thai ania mase kha Indo pui panhi na khan Russia chuan engma zir chua an nei lawani ati Ukraine President Volodymyr Zelensky hian asai chunjom zeldan chuan juda mi pui poi sailo makta duai tam tak mai ta chu halral ania khatiang chia khan Ukraine laka hian ne na an chan theina turin mi pui tam tak an halral towa Ukrainian mi pui poi sailo ta chu Russian sipai ta chuan nung khirin an nung lama tangin an silai mangein an kapluma Russian missile tam tak mai Ukraine khopui rang le thingtlang khuwa mun tam taka tlate chu apuaka ala hengkang te wang hian in halralna rak thak tak mai civil mi ta chuan an tok meka Hitler sipai te an chet dan po kha hetiang chia hi ania hetianga mi pui te nasa taka suata mi pui poi sailo tam tak te halralna wang hian nena chan an tumani atia Russian President Vladimir Putin hian Hitler che dan zong kha apoma Hitler sipai te Nazi ho injirtirna ang chia khan tuna hian Ukraine ram chunga chuan an cheme kani atibo kan chanchin thar masalama kan saitong khan Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Ukraine na inrem na hi khovel hian adu tak tak ani chuan European ram rang tele US sin hrek na akal pui mek te ram rang ten Moscow laka hrek na an kal pui mek te hi an lip masapot turania chumizoa chuan inrem na turatan in biak na kan nei thei chawang tin alo soito ani kha mase Russian media lian tak mai TASS news agency an report dan chuan Russian Foreign Minister in hethu asai hi Germany Chancellor Scholz chuan achang le ta khovel ram rang ten Moscow laka hrek na kan kalpui mek hi engti kongjong ma in topsan kan tum don lowa Russia hian tun thlenga hrek na kan pek bak hi European Union ta chuan hrek na thar an kalpui le don meka German le US point hrek na thar Moscow laka petur hian rom manna kan nei mek bokani atia Kremlin hian heng kan hrek na zong ta hi li andu ni chuan kongzo tur pakhat chau anaya chu Moscow hian kongdik anzo tur om chun chu ania ramin chua hetianga indona chok chuak lo hian Moscow hian Kiev nena inramna annei theina turin ke aron pen chuak tur ania Moscow le Kiev hian inramna agreement chu an pom thei ve a an sign zo nuwa heng hrek na zong ta hi li ani chau don ani atia chutiang chuan Moscow hian ke apen ani lo chuan engtika ma Moscow laka hrek na kan kalpui hi ram rang ta hian topsan kan tum lowa hrek na dang kan pek bel zel don ani ati TASS news agency hian an report danin Russia chuan indonakal mek aom lain Russia chuan khopui ranga harsatna atoka chu rilenga wanga harsatna ania Moscow khopuya ringot to tuna khovel puma rileng kan boi pui mek hi mi sangruk jani pasari jatin anpung chawa Russia ram chunga hripui leng mek hi athonon le mek wangin mi puite film khur turin anin cha thu an report bok TASS news hian an report danin Moscow le khopui ranga khovel pum huwa paleng mek hripui hi an kaidar na sata wangin he khri hi insiam danglam le in hridanna lo la to hotel ka po na takin na athok thaya he wang hian hridanna an lo lak to te hian omzia anei lo ani mai thainin an soibo Russian media TASS news agency hian an report dan chuan Pentagon chuan thu chua an siama US sipai mun pui Pentagon hian thu chua an siam hian Russia chu nasa takin min chauzia antilanga US le Western ram rang ten Ukraine tranpuina turatana ral thuam anthon lu chu
Odessa khopui chunga airport ta kan ti chet sak veka wangin US chuan anral thuam telaka hian kut lo thak to lo turin Russia hena hian vauna an pea US ral thuam te hi Ukraine kut athlen ma Russia hian alo ti chelani chuan US ral thuam te hi Russia ram chunga kan thon lut ve thung don ani tin Russian Federation laka hian vauna an pe ni tin an report ani TASS news agency hian an report danin Odessa khopui chunga western howina Ukraine tranpuina turatana ral thuam an thon lu te kan ti chet saka wangkhan London po an lungoi lo hlenia an hriat thu an soya voina Downing Street atanga thuchua an siam dan chuan UK chuan Ukraine sipaite tranpuina turin US dollar makta duai zathum somsari panga zat mai chu an pas thar lea UK hian kar thar lawam tura hian heng ral thuam te hi Ukraine ram chunga thlen tirvek antuma heng jinga hian Toyota Land Cruiser te ateldona electronic warfare equipment anti electronic thil indona tan manchi chi khrang sipaite amuna an kalngai lawa ama operation nei thei hlawm tak tele Russian sipaite omna mun anjon chua jungjung theina turatana GPS lampanga tranpuina turle antha ti chakna tur equipment chi khrang ta chu UK hian athon lut donani antia UK Prime Minister omna mun Downing Street atanga UK Prime Minister Boris Johnson hian voin khan thuchua asiam danin Donbas region atang hian Russian sipaita chu norlet vek anidona Russian sipaita hian annunna lutak maile hliam rap thak tak maite anto main in nuk dok thoi turin kanhriat tirlokani tin asoyani antibok hetilai hian voin chahmalama Al Jazeera in han report dan chuan Ukraine capital Kyiv region chunga Russian sipaiten civilian an tha ruang tam tak mai chu muchua bel anilea Kyiv regional governor chuan heng thil te hi Russian sipaite laka hian Ukraine chuan lo thei lowin kantong fo thrina investigator ten uluk takin forensic manga anen diknuwa lungchiat thak tak maya heng mithi ruang kan muchua te hi mine bomb manga tha ania Kyiv region chunga Kyiv khopui dai fema Russian sipaiten civil mi te antha ruang kan muchua te hi azava in ruang sangkhat zanile panni ania heng jinga zanile somriat zat ta chu forensic thiamna manga endik nuwa po mi tu tenge hanni ti tunthlang chuan hriat thei alani ri lawani antibok Al Jazeera hian han report zeldan chuan Ukraine ambassador to Canada chuan Russian sipaite Ukraine ramchunga anchet dan rap thak tak mai wang hian Russia laka hian International Court of Justice thu boilian tak mai thelu anidona he thu boi hi Russia chuan amma chon ngei angai donani atia Geneva Convention le International Rule of Law te nasatakin bo chiat ania humanitarian law nasatakin bo chiat aniboka Russian sipaita chuan Ukraine nula le nu te po no pangthlangin anpong suala heng jongjong hi afin fiana chiang tak video thalak te kan nei toa no pangtelaka anchet dan rap thak tak te po fin fiana kan nei toa chung jongjong chu tuna hian Poland chi anilawa International Court of Justice thutluk na siam turin kan thelu donani ati kan video comment lama zona in nei fo threna ICJ in thutluk na an siam na kha arai toa engwangin nge tunthangin mala kani lo ti kha zona awm fo threna International Court of Justice thutluk na hi Russia hian apom du lo wangin UN General Assembly emergency session vote lak ania maswe abstain vote atam ema wangle Russia thlop tu ramthan khatte anlom zela wangin ICJ in Russia hian international law abo chiani tia thutluk na anlo siam to chuan omzia anei thei tari lo ani hei wang hian ram tam tak te chuan UN adin rang hian omzia anei lo ani antia chu wang chuan UN laka rang lakin ram thil ti thei tak te anin hlom khoma chungjinga chuan G7 din ania US kai khroina hnuaya Quad Alliance din aloni to boka Russia po hian UN kalplanga thil hati tak thei bik lo wangin rampanga trangrual omkhom na BRICS adin boka US le athurwal puiten China dodal turin Indo-Pacific Region Alliance andin boka hetiang hian ramhrang ten thurwal puina in pol rang andina analyst le expert chi rang ten an soina chuan UN te NATO te ai hian
heng pol rang an din thar te hian rang takin ma an la in thuruala pol din sa an ni wangin in rolandu na china chuan rang takin ke an pen zung thayani tin an soibok ane tuntruma hian ground na anin dona tak ain in dona in ngong thu thar chi rang media rang ten an ngai ven te kan ron report ane ole khati zong kha tuntruma ta na chanchin thar kan buat sai thaite ania Rainbow Mizo Channel a hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle thau don nia